Sunday School nebandla lonke. Amen. Amen. Mina indaba yami iqala ukuhlupha abazalwane. Ngoba ngathi onke ama-Sunday sengizohlala ngimile la. Amen. Iyangihlupha nami kodwa ngizawenza njani. Amen. Mina mangisukuma namhlanje kukhona lokhu ngiphiwe bona kodwa ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngisale ngindlulise lokhu sekufikayo manje. Amen. Indaba yenhlambuluko bakithi. Indaba yezono. Ngiyakhumbula masibhabhatiswa. Bengicala ukuma phambili ngizofakaza. Amen. Ngifike December kulo ngiyazwakala nasemuva. Amen. Ngifike December kuleli bandla. Uningi lokwayenzeka kodwa angikaze ngazona. Until ngifika ngizobhabhatiswa. Mangibhabhatiswa la sebesengihonarekile ngoba bathe lokhu membhabhatiswe nakabuye azoba indaba zakaNkulunkulu. uNkulunkulu yena umenzeleni. Bese ngingena chance. Amen. Ngafika I think umoya ungiphile ilizwe lokuthi mangabe njengoba sibhabhatiswe sijabulile and vele kumele sijabule ngoba impilo izotshintsha. Kodwa impilo iyaqala, impi iyaqala mawutheni ukubhabhatiswa akupheli. Uqualifyile ukubhala i-exam esikolweni awukaphasi. Amen. Le ndaba ngibuyela kuyo ngizama ukumisa umfowethu lo bakhulume ngaye. Amen. Kunokuningi lokumele ngikudlulise kodwa ngendaba esikhathi ngizozama ukusheshisa. Amen. Njengoba ngimile la bazalwane na wonke umuntu lomile la une history unalapho uya kunezimbi. Mina njengoba ngikhuluma la balele ba-ICU abantu labanye ngashangazi nokuthi ngibulele kanjani. Mina bengingabamba umese nesibhamu lapha emotweni sikhona njengoba ngikhuluma manje akumelanga ngize ngizokhuluma ilizwe ngichange uNkulunkulu ngimfune yini. Manje laba bamele babe clean njani ngoba la asifuna abantu abeclean. uJesu angilwisi muntu ngiyandlulisa ukuthi izinto zakaNkulunkulu zisebenza njani. Kodwa ngachaza lapha nabasibuye hlambulukeni uthi njengoba kanje uSathane udedele emuva labaningi niyakhumbula ukuthi banika testimony ukuthi abalalanga lelanga bekunobabucaba nobeyinyanga ngithi niyakhumbula washo ukuthi madimoni bemenzani thina bengilele nobhusandile lo lapha savuka saphuleka nobabunkomo wafika wasijoyina kodwa mina nobhusandile sivuka intaba la saze savuka vele kwaphuleka ake njengoba washo manje njengoba beyinyanga akamelanga abuye azoseva yini because i-background yakhe. Lokhu ngizama ukusho bazalwane ukuthi ngibekisile ukuthi njengoba kunje amadimoni amile amgada athi nangiya asisakhoni ukumbamba kodwa mawungaphunyuka uphume endleleni azobuya se-7 manje lo baba simele sibakhululekele abantu labajalo ngoba nami mangikhuluma njengoba kamanje ake angikashadi bazalwane. Sivumelane nomama ukufika kwami la ngizobona ukuthi okay kukhona izinto lezi bengizineglect. Nginaye i-girlfriend engizimisela ukushada ngabe ngimlobolile lenyanga endlulile kodwa saba nesimo sethu savumelelana ukuthi asisalalani kodwa kukhona la ngayitshontsha ngabuya ngahlambuluka ngamtshela uSandile ngitshontshile kodwa ngicela ungikhululekele. Yebo kunjalo. Wezimpela la
asizodlala la. Amen. Asizodlala. Umama last week wangitshela ukuthi lo baba wahlala ngathi 1 year 6 months angithi baba. Wena lo munye alala phansi lo munye alala phezulu. Asidlali laba. Amen. Uzothi labanye isonto labasebenzela wena lokusebenzela kodwa kunalezi zinto uzaziyo ukuthi sazenza. Yebo. Ungasihlabuluki. Amen. So ngalama amazwe ngiyakuqinisa mfowethu. Kodwa uqina kakhulu emthandazweni. Ubuye uyikhulume lento akufuni umama aze azokhuluma ukuthi ngoba lokho kuzokuqinisa kuzokunika umoya ongcwele uzokhona ukusebenza ngoba vele uzokunyuka ubuyele. Yabona. Niyayibona le ndaba sekizofuna umosha u-ordeniwe last week umfowethu ukuthi azojoyina abe ma-intercessor walana. Kodwa mase kunyuka usabuyela le ayo-check into zakhe uzomosha i-image yaleli sonto siyakhuleka la. Amen bazalwane. Ngifuna ukudlulisa lo. Eyami namhlanje bazalwane ikunani. Mina ngizohlala ngilaba bazalwane ngoba manje uNkulunkulu uyangibamba ukuthi ngize. Angeke futhi ningibone ngibe la ngikhulume indaba yemali angisho ukuthi imali iro bazalwane. Kodwa ngishilo last week ukuthi yini lokubalekile kuNkulunkulu bese wena uzifaka njani kule position leyo. Amen. Mina lokhu ngizokujabulela ukuthi umphefumulo womuntu usave bazalwane ufana nawo wakhe mfowethu njengani lala labantu. Mina yiloko ujabulisa mina. Amen. Umuntu mazovuma uJesu athathe indlela leli yiloko ujabulisa mina. Ngisho ukuthi abantu abatestify ngemisebenzi ngani ngama-business akukho right. Amen. Ngizozama ukusummarize abazalwane. Izolo besinemhlangano. La esontweni. Wama-business. Amen. Kuphume ilizwi ekseni ngithandaze la ekhaya sinezitokufela eziyi2. Amen. Sokuqala somthandazo lo bawukhulumayo ukuthi umthandazo we-3. So lesitokufela sidlala kanje. Omunye nomunye kumele aziphe i-hour leli azothandaza ngalo every day. Amen. La ukhona khona sine group ye-WhatsApp. Asivuli sivusa abantu osenzani nethi nje uyasho lapha ukuthi wena uyangena ngonini. Siqale ku6 wantambama ufikela 6 kwasekuseni. Amen. Kodwa manje seyaqala ke irounda nasemini. Yebo. Istokufela sokuqala. Amen. Kubuwe ukuthi wena uzifaka kuphi. Ufunde ukufida umoya lokhona. Amen bazalwane. So us2 une amatshe association 1000 amatshe association. Amen. Ngikhuluma ngokuthi izolo bekunema business. Le stokfela lesibazalwane angeke ngize ngithi stokfela akazi ukuthi ngizosebenzisa liphi igama isiZulu sami asikho strong ngalendlela. Amen. So uNkulunkulu kunombona lo bonisile baholi ukuthi uNkulunkulu ufuna ama-business akhe. Amen. Ufuna abantu bakhe nabo babe nama-business bakhona ukukhomba ukuthi ewethu uNkulunkulu nathi usenzela le. Abantu bahamba beyinyangene nani babe nezimoto babe nezindlu nayi yonke into levele umhlaba uyihalelayo. Kodwa bakhe uNkulunkulu banani ngoba ngathi mawukholwa wena umelulanga. Kodwa uNkulunkulu uthi isikhathi ukuthi nabakhe abantwana babone ukuthi lezi zinto enzele bona. Akukho ukuthi uzozala umntwana bese ufuna ukuthi alambe. Amen. Indlala ayahambisani noNkulunkulu. Ma uzithola endlaleni ilezono zakho zokubambayo omunye nomunye udalwe nezipho lezanazo. uNkulunkulu akekho azala umntwana bese amlambisa. Njengoba nibazali lana ukhona umuntu lozala umntwana kokudala ongifuna indlala emshaya. Ukhona yini? Yekho. Manje nawe njengoba uzibona umdala umntana kaNkulunkulu so yini yena afuna ukuthi wena ulapha. Amen bazalwane. Njengoba ngisho ukuthi indaba yami kodwa ngizozama ukusummarize. Igama ngicela ukufundele mina kunakuthi ngizokhuluma ngafundile izwi.
Indaba le minayo ngokuhlonipha ebafuneni ngicela ukufundele Matthew 6:21 and then masangivulela Matthew 6:21 uzophinda uye ku Proverbs 3:22 I believe. Amen. Amen. Ngiyatholisa bakithi umoya manje losokhuluma. Amen. Amen. Lapho kufundeka khona kanjena. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Amen. Nizwila ngithi. Amen. Ngesingisa ithi where your treasure is, where your heart is, your treasure will be there also. Amen. Where your heart is, your treasure will be there. Yeah. Amen. 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 Khulunywa indaba ama-business. Amen. Amen. Manje njengoba uNkulunkulu uthi ufuna ama-business wakhe, eyakho inhliziyo iku. Amen. If isemalini le mali ufuna ukuyenza, angabe le mali lo msebenzi akuphe wona konke lokuphe wona kumenzelani uNkulunkulu, ubuso kaNkulunkulu kumenzelani. Mangabe kukuthi uthenga indlu eStain City bathi ku30 million bese uyahlala ube nezimoto eziyi20, umsiza yini uNkulunkulu lo? Kodwa hamba uyozibuza la uhlala khona ukuthi mina njengoba ngimile kanje uNkulunkulu yini lo ungakukhomba ukuthi uNkulunkulu njengoba ngithe I'm seeking your kingdom, I'm seeking your righteousness. Umenzelani wena? Ukwenzela uNkulunkulu akudingi imali bakithi. Mawuvuka uthandaza wenzela uNkulunkulu ngoba lokhu ukuthandazayo kwenzela umbuso wakhe. Amen. Amen. Proverbs 3:22 I believe. I'm speaking correctly. Kube ngokuphila emphefumulweni wakho nomusa entanyeni yakho. Amen. Amen. Proverbs 13:22. Yes. Yes. Ngifuna iverse okay mase uyitholile ifundele yona bafunene ngikolise bakithi ngiyacela ngoba babushabalala naye uyashiseka la Amen. Amen. Olungileyo ushiyela abantwana bakhe ifa. Kepha ingcebo yesoni ibekelelwa olungileyo. Amen. Amen. The wealth of the wicked is stored for the righteous. uNkulunkulu uthi ufuna ama-business wakhe. uSathane uphiwe lelizwe ngemthetho. Kodwa babekele thina njengoba uNkulunkulu athi uyawafuna lama-business. Amen. Ungenamthandaza awunokuthathela umuntu lo nenyoka i-business bakithi. Kodwa mawunomoya oyingcwele noJesu uzowuthatha. Amen. Amen. Amen bazalwane. Bazalwane uNkulunkulu unemandla. Njengoba sazi ukuthi la ekhaya baholi kuhamba ibusiness lamateksi angithi. Nike nekuzwa kuphi ini history ukuthi umzalwane ubambe amatekisi aphinde abambe amatekisi asatshwa nangamasotsha. Mangabe kucala ukuhlangahlangana ngesikhathi seCovid la bathe kuyaluthwa amatekisi avele bathi ayime lento kuhamba kodwa amaphoyisa bebayihlulene. Manje nangu umholi la bani mamatekisi mababamba umhlangano bacela yena abavulele. Amen. Amen. Sike nakuzwa kuphi lo? Amen. Nayi iverse iyasho ukuthi the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Ake. Amen. Ngabe umama athi njengoba akugcokwa amabhruku, njengoba akufaka ama-makeup, akufuna ama-weaves, akafuni amazipho, akafuni lezi. Ngabe umama athi
la kwamateksi ugibela abantu labangazigcoki lezi ukugibela abantu. Amen. Amen. Manje ngaleli verse siyothathela bona laba sisebenzise umbuso kaNkulunkulu. Amen. Manje uNkulunkulu uthi lama business wenu bathatheleni ngoba kuyaliwa ngithi maye thina sizilweni ithi sithemba uJesu noma ngiyajabula mayi correct ukuthi la asiphakamise ematsheni la siphakamisa uJesu nikeza ukuzwa kuphi umholi webandla athi hey ngicela ukucorrecta la siphakamisa isonto la siphakamisa uJesu nike nakuzwa kuphi kodwa ngalamazwi bazwalani ngokuxolisa ngizama ukunibonisa the bigger picture yokuthi la asizodlala. Amen. Amen. Asikhulekeni everyone afite the inner person. Amen. uNkulunkulu uthe usenza ngomfanekiso wakhe angithi abasho ubuso angithi uNkulunkulu is in 3 dimensions angithi there's God the Father, God the Son angithi and God the Holy Spirit. This image usenze nathi safana naye. Nawe njengoba umuntu une spirit, une soul, uphinde ube nemzimba. Amen. Amen. Amen bazalwane. Abantu abaningi abakhona ukuhlukanisa ispirit nesoul. Amen. Ngine mama. Manje angazi ba professor isizulu sizongibalekela uzama ukunika amagama la wespirit nesoul. Amen. Amen. Mehluko phakathi kwaloku kubili. Isoul menizwa ukuthi ma celebrate bathi uthengisa isoul ukuthi athole ilifa, athole imali nani nani. Umuntu mekuthuka manje. Amen. Uzwa ubuhlungu phakathi ake. Mangabe ukutshela ukuthi uyakuthanda o umuhle o hey hayi wangisiza ndoda uyindoda lelungile. Mawujabula ama emotions ahlala kusoul. Amen. Siyazwana bazalwane. Ispirit yiso umuntu lo ongashoni nayo le soul. Kodwa ispirit akungeni indawo ukuthi mawungithuka yes ngakwada kodwa ispirit asithintwa. Ispirit sakaNkulunkulu. Yibo umuntu makushona umuntu. Ispirit sibele sibuyele la siyakhona umuntu akashoni. Umuntu uya evolve athi. Amen. Naleyo lelilanga umoya oyingcwele mangabe ungivumela ngizokhuluma ngako ukuthi ni understand ukuthi kwenzakalani kunemandla ku understanding bazalwane ungaphola kugula ngokufunda ilizwe ufunde ilizwe uzuze ikhulume nawe lento le singabofika la sikhulume ngathi sibazalana sizale sithandazwa nani nani mina nje lo ngikhulumayo ukuthandaza 5 minutes bekumhlula mangisathanda ukuthandaza ngize ngizibuze ukuthi kanti bathi labantu bowathanda isikhathi sengalo. Amen. Manje angengile la ngathi angizalwe mina sengine PhD yokuthandaza. Hey hayi ngala ngibambile le. Amen bazalwane. Kodwa maloko vele inhliziyo ifuna ibonile amandla. Amen. Uzomangala abazalwane ukuthandaze 3 hours umangala ucabanga ukuthi uthandaze 30 minutes. Amen. Akucali kunjalo ngokuthi inhliziyo ifunayo awunokumchitha uJesu ngachitha indoda yakho ngachitha umngane kodwa uJesu uyakubona abazalwane. Uyazi ukuthi wena njengoba ngasho ukuthi sifike ngento ezihlukile la esontweni. Labanye bafuna umsebenzi, labanye bafuna imishado, labanye bafuna lokhu, labanye bayagula nani nani. Akukho wrong uzela lezi zinto. Kodwa mina umbuzo wami njengoba bewugula uthandaza ngamandla wonke. Mangabe ukuthi izathu zakho bekulezo mase upholile usazolamba ngalendlela for ilizwi usazothandaza hayo lendlela usafuna lo msebenzi ungozi zibuze lo. Amen. Akukho wrong bazalwane sifuna impilo and uNkulunkulu usiphile. Amen. Kodwa mangabe wena uthe seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything else will be added. Yonke into leyo ifunayo bazokunika. Kodwa bakunikelani? Ukusijabulisa wena ukuglorifya wona lo mbuso yini?
okuglorify leli gama leli selikhulumayo. Amen bazalwane. Amen. Kubaluleke kakhulu ukuthi understand nalokho. Amen. Kodwa ma ungafika bazalwane uzitshele ungijabulisile ngathi usesimapaseka last time athi yena uzela uJesu. Lokunye uyakubona nomsebenzi akanawo kodwa yena uzele uJesu. Inemandla kakhulu. Ngiyakutshela sisi wami ma ungayibamba lapho uzobuyizoma la ubatshele ukuthi ukwenzile. Amen. Ngixolise bazalwane ngoba isikhathi sincane. Benginayo nengoma le nginayo. Amen. Manje niyazi ukuthi ngiyavimba uNkulunkulu kathi ufuna lokhu vele angifunayo nalokucula ngoba vele ngiyavimba. Esikolweni bengihlala ngilwa nama-principal abafuna ukufaka ekhwayereni. Idabe la kungona ngikhohle mangabe ngoba ngiyaphasa. Mina esikolweni bengiphiwe. Amen. Amen. Ngithi nawo phela ngirepresent isikolo kuphi ngihlala ngibamba number 1 manje usangifunani ucula ngikwazi. Amen. Amen. Manje imfihlo lengizolitshela yona lento ngathi awuzwani nayo kahle. Lento le uthi wena mawusasesonweni usalizweni uthi hey mina ngeke ngiphile ngingena lento. Amen. Kukhona abantu bathi hayi uyabona lokunye ngakuyekela kodwa utshwala hayi angiziboni ngiphile. Kusho ukuthi eyakho imbusiso ilapho kuyeka lento. Amen. 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 Bazalwane sikayenzi ngathi siphile siholi kahle. Amen. Sizalwe ngathi hayi thina njengoba sibazalwane asazi lezi zinto. Amen. Amen. Uningi lokhu ngakwenza mina. Amen. Amen. Kodwa ngafika ngathi utshwala bumhluphi lokho akumhluphi kodwa mangabe ukuthi uNkulunkulu athi sishade before silalana ngiyazi njani ukuthi lo mfazi uyangihlisa. Amen bazalwane. Asidlali bazalwane ngabe kuyahlekisa. Amen. Amen. Ngathi ayi mina le ngathi Hallelujah. Angazi ngezinyanga ezingaki ukhona umama la. Amen. 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 Abanye baze bambuze ukuthi hayi wena njengoba uyibambe kanje nobela usho ukuthi lo mama yena uyibambile yini. Amen. Amen. Ngathi mina sengimbonile uNkulunkulu ukuthi ufuna iobedience. Ufuna ubamba umthetho. Ukuthi lo munye umuntu wenzani mina ngeke ngisamukela la. Amen. Amen. Mangabe uyakwenza kwakhe mina sengibonile nokuthi bengizimoshela ngokwenza lento ungazi. Ukuthi ekhaya bakukhuluma kahle ukuthi lo mfana sewuqondile une girlfriend yini kodwa uqonde kubantu hayi kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi lobola kucala ngithi Zulu mama athi hayi akudliwa mahala. So ngizama ukukhuthaza abazalwane njengoba ngisho ubaba Mpomo kunendoda le wayikhuluma bathi Pastor Ben. Amen. Angi advertise magama abantu kodwa itestimony yakhe bazalwane ukhuluma ngayo. Wakhuluma ngetestimony ngayo ibheka. Ukhona la le ndoda yathi asimtsheli Jesu uthe asimtsheli enough ukuthi uyingcwele. Amen. Maningavula angeke nivule ngizokhuluma Revelations 4:8. Bathi there's a creature in heaven which is a seraphim. Amen. Inemehlo umzimbeni wonke. Angithi labanye niyayazi ngiyabona. Amen. Bathi ithini holy holy you are with God Almighty. Angithi lamagama bathi mawakhuluma la what is bound on earth is bound on heaven. Amen. Bathi anemandla. Manje namhlanje ngivuke lengoma ithi uyingcwele. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. 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 Uyingcwele simakatheni.